Rainbow Home School Pini Anglong kiti tangar pum kelong. Kongju ka thoya rat lapen Lord Chuti kese saterang lang phera hawar Karbi risonim so ronga jeapan kachi sikpon. Dena rongai thialong kedo kanheya agrawal kachubi hardware kula dalong kang hulutcho. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjuitha birtang ton pen. Nipai Press Kep Arani Difu Police Station angkang Rainbow Home Higher Secondary School abiriarlo pathu aklama dungalong ringarlo along kithi tangar pum kelong. Berta kire dunlong hot kachin duna tengke ata vapor malom Rainbow Home School along han an kituna bang phi lang ka cho sauda ma ho thek long loka jok tong se kot pen police sai phua tuma phan pachini ponsi police tuma dim an pale dam sik kithi tangar pum en ponjia phan pura fire bridge tuma phan si kithi tangar pum phan ringarlo pen pa en ponlo. Kithi lada bang phu asa buramen Gopal Rai lapen Priyanka Kumari asopo Bhim Bahadur Rai ningkaningko rahini pusi pangthek ponlo. Lapu kithi tangar pom police sai phuatum chepari deng ponsi postmortem ki claim pon jia phan DMCH an ponlo. Kopi ko sonmen sike pholone nonamat birta ke tok bamahut anke sardak alam the longpon pela. Lapo hema sora tumpen pherangkia phanang pachini duna tengke ke damtang niphai trokar nigang sama lompen dam jui theklong le det lapen alangke sai mate hajira sike choklem dun pusi nang than pachini dun. News Desk Report 365 News India. Langpher constituency angkang prehniphai ke parani anarlo borphai krihnia por pen kongjuga thoi high school hemalong kongjuga thoi rat lapen Lord Chuti kese saterangatum angbong gachingwai bangso amai jasemet pen gachingwai lage langpher hawar Karbi risonim so rongaje ningkan surhi rain korai si ke bangji niphai krike thom pen krepho an volongkomaji pathuak lamalong koson kachepate pensi best team kachepalong ponjima puaput thak chingwai pon laso amai long pinim madhuram lekthe asang ho ahin pen Lord Chuti kese sateranga phan kerap pajir teka Pini amailong aluhi sar poaman pen mudhuram lekthe chunbang BJP East Karbi Anglong District Committee risohan se headmaster kongjuga thoi LP School anparta kechengsi bukulia KCS zone amai phu sonju tokbi sot lekthe longsing lekthe dewan terang rongasar babuing hi kangbora teron Ronjit be prodiping hi longki terang dewar be KCS Lord Chuti aterang Bidi sar kamsing ti monga tumpen chenglok kaprek kongjuga thoi ahwaralong man ke doabang phuabang philapen mekar atum che tongdun si mai ingsamjin pen pichun pon langpher pen jirsong teron 365 News India. Den arong hit sialong ke do kanhaya agarwal kachubi hardware kulat along pato beajo kanghu kilut chokajok kuladar lo pen tangkasuri troke pon pidet pusi kulada hem phu pen ang pachini dun lapen kuladar lo ki bia son sitame pon lo pusi pachini pon thu jongda me la puson kanghu alam ki kidam tanga ningkan sitame den arong hit sialong koilande kachubia mobile kulata longta kanghu alam ki klanglo lapen la puson si kapre kulada longta me do bom si pini anta la puson kanghu alam ki klang bom lang lasi hardware kula dahem phupen monon phit kang hualam ki klang te jia phan police along lam hoi pidam po pusi pherangkia teng nu nang pachini dun langhin pen indrijit rong part 365 News India. Pini Abirta ke lapuan se kang ton Anglong arni ke me Kardom.